Assalamu alaikum arkadaşlar. Bugün 20 sentyabr. Sizlerge бүгүнкү kurs valюталарды көрсөтөбүz. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Бул акча алмаштыруу жайында $82.70, €82.90, 1.33 рубль, 90 фунт. 93.20 фунт, 1330 рубль, 82.30 евро, $82.70. Интер $82.70, 82.70 евро, 1330 рубль, 93 фунт. Лидер $82.70, 83 евро, 1330 рубль. Айлбанк $82, 82.50 евро, 1330 рубль. Оптима банк $82.50, 83 евро, 1330 рубль. Эко Ислами банк $82.50, 82 евро, 1330 рубль.